Jobna mana khangje kari haragadi aisi kanana semuno hadu the spirit of God soki thawai na yu segi. Genesis chapter 1 verse 1 da God created the heaven and the ishwara tayun sarga prithvi mane ko sebiki adu ki sebiri ba ishwara du thawai ni. John 4:24 so hai God is a spirit and they that worship him must spirit and in truth. Ishwara thawai ni go apu khurumjaba sing aduna thawai na usu achumba khurumjagadabani hai. Maram maduna Genesis chapter 2 verse 7 da Ishona tayung malen kunukta Ishona tayung miu malen nashari mi sebiki Genesis chapter 1 verse 26 da ibuna hai ekoina tayung miu ekoi man mi semasi hai. Aduna Ishona tayung mi punuk semani nahaksu ehaksu ishogi thawai na sebibani adu ki sebir ba thawai adu kana kogi kanano haragdi ma to Holy Spirit ni. Hallelujah. Thawai sebile ko sebibani adu job na wa ma tarama tamda kanana suma bo hana yeng rakhi de ma ki mormo pang sing machi manau sing mari mata sing mana atu ti kwar ko tamda hanna pho yeng rak mana ka lapi ra hang bi rakhi da ba adu mo kunsiyo ki adu ko ishona ma se sebani ha se job na khang gi maram na iban ma ki nungsirabini pi itu fawa ma ko nungsiraka matam oi grabani job se athina narame laina choko mana ma se par pundan thalag narame nang ishona nang bo hangum dre adon nang ki sijagro ha ma i pinu bo chairabani adu job na thajabodo hanbale rakhi ishona thajabodo tharami ishona thawai ai thawai se lo to gere suma ke pamani ai thawai se mane hingan ke suma ke pamani maram maduna job 33 verse 4 na ma hai mana gyan tabe maram na ai se shogi thawai ai mu se bani amaram maduna ai mo da ma ki ngat pa punsi do ai mo da bibi bani shor do bibi bani. Hallelujah. Asi na ha holy me so se ishor ma me se bi ba ishor ma na yo na to da kam se ni bo thawai aduni. Hallelujah. Aduna job na sahai job na hari besini the Lord has met me, the Spirit of God has met me. Ishogi thawai ni sebiri hai aduna job mana patana hai to pangami ako me am hai na se ishogi thawai na aibu sebi bane. Hallelujah. So hope you